Amahoro ya Kristo bana b'Imana, na Alphonsine yankurije ubaramutsa, ni ka kanya kacu ko gusoma ijambo ry'Imana, uyu munsi turatangira gusoma igitabo cy'Ibarura muri Bibiliya Ntagatifu. Igitabo cy'Ibarura rero ni igitabo gihita gikomeza icy'Iyimukamisiri n'icy'Abalevi, kikaba cyitwa icy'Ibarura kuko kidutekerereza ku buryo burambuye ibyerekeranye n'ibarurwa ry'imbaga y'Abayisiraheli ryari ryategetswe na Musa, mbere yo gutangira urugendo rwabo mu butayu bava ku musozi wa Sinayi bakagera mu burasirazuba bwa Yorodani ahateganye na Yeriko. Tugiye gutangira rero gusoma igitabo cy'Ibarura. Igitabo cy'Ibarura. Abayisiraheli bitegura kuva kuri Sinayi. Ibarura rya mbere ry'umuryango wa Isiraheli. Ku wa mbere w'ukwezi kwa kabiri k'umwaka wa kabiri, Abayisiraheli bavuye mu Misiri, Uhoraho abwirira Musa mu butayu bwa Sinayi mu ihema ry'ibonaniro, ati mukore ibarura ry'imbaga yose y'Abayisiraheli, mujye muri buri muryango no muri buri nzu, maze mubare abantu bose bafite imyaka 20 n'abayirengeje kandi bashoboye kujya ku rugamba. Wowe na Aroni muzababarure mukurikije imitwe y'ingabo zabo. Muzifashishe umuntu umwe wa buri muryango, mbese usanzwe ari umutware w'inzu yabo. Dore amazina y'abo bantu muzifashisha. Kwa Rubeni ni Elisuri mwene Shedewuri, kwa Simewoni ni Shelumiyeli mwene Shuridashayi, kwa Yuda ni Nahashoni mwene Aminadabu, kwa Isakari ni Netaneli mwene Suwari, kwa Zabuloni ni Eliyabu mwene Eloni, naho muri bene Yozefu kwa Efurayimu ni Elishama mwene Amihudi, no kwa Manase ni Gamariyeli mwene Pedasuri, kwa Benyamini ni Abidani mwene Gidewoni, kwa Dani ni Ahiyezeri mwene Amishadayi, kwa Asheri ni Pigayeli mwene Okrani, kwa Gadi ni Eliyasafu mwene Dewuyeli, kwa Nefutali ni Ahira mwene Eyani. Ngabo abari bahagarariye imbaga, ari nabo bakuru b'imiryango ya ba sekuruza, bakaba abagaba b'ingabo za Isiraheli. Musa na Aroni rero bafata abo bantu batoranijwe, maze babagira ibisonga byabo. Ubwo Musa na Aroni bakoranya imbaga yose ku wa mbere w'ukwezi kwa kabiri. Nuko Abayisiraheli batangira umwirondoro w'ibisekuruza byabo muri buri muryango na buri nzu. Bagendaga babara amazina y'abagabo bose bafite imyaka 20 n'abayirengeje umwe umwe, mbese nk'uko Uhoraho yari yarabitegetse Musa, ababarurira mu butayu bwa Sinayi. Bamaze kubarura bene Rubeni, imfura ya Isiraheli, mu mazina y'abagabo bose bafite imyaka 20 n'irenga kandi bashobora kujya ku rugamba, mu mazu no mu miryango ya Rubeni yose, basanze ari 46,500. Bene Simewoni bamaze kubarura amazina y'abagabo bose bafite imyaka 20 n'irenga kandi bashobora kujya ku rugamba, mu mazu no mu miryango ya Simewoni yose, basanze ari 59,300. Bene Gadi bamaze kubarura amazina y'abagabo bose bafite imyaka 20 n'irenga kandi bashobora kujya ku rugamba, mu mazu no mu miryango ya Gadi yose, basanze ari 45,650. Bene Yuda bamaze kubarura amazina y'abagabo bose bafite imyaka 20 n'irenga kandi bashobora kujya ku rugamba, mu mazu no mu miryango ya Yuda yose, basanze ari 74,600. Bene Isakari bamaze kubarura amazina y'abagabo bose bafite imyaka 20 n'irenga kandi bashobora kujya ku rugamba, mu mazu no mu miryango ya Isakari yose, basanze ari 54,400. Bene Zabuloni bamaze kubarura amazina y'abagabo bose bafite imyaka 20 n'irenga
kandi bashobora kujya ku rugamba. Mu mazu no mu miryango ya Zabuloni yose basanze ari 57,400. Naho bene Yozefu kwa Efurayimu bamaze kubarura amazina y'abagabo bose bafite imyaka 20 n'irenga kandi bashoboye kujya ku rugamba, mu mazu no mu miryango ya Efurayimu yose basanze ari 40,500. Kwa Manase bamaze kubarura amazina y'abagabo bose bafite imyaka 20 n'irenga kandi bashobora kujya ku rugamba, mu mazu no mu miryango ya Manase yose basanze ari 32,200. Bene Benyamini bamaze kubarura amazina y'abagabo bose bafite imyaka 20 n'irenga kandi bashobora kujya ku rugamba, mu mazu no mu miryango ya Benyamini yose basanze ari 35,400. Bene Dani bamaze kubarura amazina y'abagabo bose bafite imyaka 20 n'irenga kandi bashobora kujya ku rugamba, mu mazu no mu miryango ya Dani yose basanze ari 62,700. Bene Asheri bamaze kubarura amazina y'abagabo bose bafite imyaka 20 n'irenga kandi bashobora kujya ku rugamba, mu mazu no mu miryango yose ya Asheri yose basanze ari 41,500. Bene Nefutali bamaze kubarura amazina y'abagabo bose bafite imyaka 20 n'irenga kandi bashobora kujya ku rugamba, mu mazu no mu miryango ya Nefutali yose basanze ari 53,400. Iyo niyo mibare y'ababaruwe na Musa na Aroni n'abatware 12 uko bagiye bava muri buri muryango wa Isiraheli. Umubare w'abari bagejeje bose ku myaka 20 n'irenga kandi bashoboye kujya ku rugamba uko bagiye babarurwa mu mazu yabo yo kwa sekuruza ni 633,500. Icyakora abo mu muryango wa Levi nk'uko bisanzwe ari 1,000 cy'umuryango ntibabaruriwe hamwe n'abandi. Abalevi bashinzwe umurimo wihariye. Uhoraho abwira Musa ati umuryango wa Levi wonyine ntuzawubare kandi ntuzawubarure hamwe n'abandi Bayisiraheli, ahubwo Abalevi uzabashinga imirimo yo mu ngoro y'ubushyinguro bw'isezerano n'ibijyana nayo n'ibikoresho byayo byose. Bazayiheka yo n'ibyayo byose bayiteho kandi bazagandike bayikikije. Ingoro y'Uhoraho nijya guhaguruka, Abalevi bazayiremura maze nihagarara bayiremekanye. Nihagira utari uwo muri bo uhagera azicwe. Abayisiraheli bazagandike buri wese mu ngando ye hafi y'ibendera rye bakurikije imitwe y'ingabo. Abalevi bonyine bazagandika hirya no hino y'ingoro y'ubushyinguro bw'isezerano maze bayiteho. Ibyo bizatuma uburakari bw'Uhoraho butagurumanira Abayisiraheli. Abayisiraheli bagenza batyo, bakora ibyo Uhoraho yari yategetse Musa byose. Umwanya wa buri muryango mu ngando. Uhoraho abwira Musa na Aroni ati buri Muyisiraheli azagandike mu mutwe w'ingabo we hafi y'ibendera ry'inzu akomokamo. Abayisiraheli kandi bazagandika berekeye ihema ry'ibonaniro ariko boye kuryegera cyane. Abazagandika imbere y'abandi iburasirazuba ni imitwe y'ingabo zo mu ngando ya Yuda. Umutware wa bene Yuda ni Nashoni mwene Aminadabu. Umutwe w'ingabo ze ukabamo abagabo 74,600. Abazashinga ingando iruhande rwe ni umuryango wa Isakari hamwe n'uwa Zabuloni. Umutware wa bene Isakari ni Netaneli mwene Shuwari kandi umutwe w'ingabo ze ukabamo abagabo 54,400. Umutware wa bene Zabuloni ni Eliyabu mwene Heloni kandi umutwe w'ingabo ze ukabamo abagabo 57,400. Abantu bari muri iyo mitwe y'ingabo uko ari 3 yo mu ngando ya Yuda bose hamwe ni 186,400. Abo rero nibo bazafata iya mbere mu rugendo.
Imitwe y'ingabo yo mu ngando ya Rubeni izaherera mu majyepfo. Umutware wa bene Rubeni ni Elishuri mwene Shedewuri, kandi umutwe w'ingabo ze ukabamo abagabo 46,500. Abazashinga ingando iruhande rwe ni umuryango wa Simewoni hamwe n'uwa Gadi. Umutware wa bene Simewoni ni Shelumiyeli mwene Shurishadayi, kandi umutwe w'ingabo ze ukabamo abagabo 59,300. Umutware wa bene Gadi ni Eliyasafu mwene Rewuyeli, kandi umutwe w'ingabo ze ukabamo abagabo 45,650. Abantu bari muri iyo mitwe y'ingabo uko ari 3 yo mu ngando ya Rubeni bose hamwe ni 151,450. Abo rero nibo bazajya bahaguruka ba kabiri. Nyuma hazagenda ihema ry'ibonaniro rikurikiwe n'inteko y'Abalevi izaba iri hagati y'izindi nteko. Muzagende murikikije uko muri mu ngando, buri wese mu mwanya we, inteko imwe inyuma y'indi. Imitwe y'ingabo yo mu ngando ya Efurayimu izaherera mu burengerazuba. Umutware wa bene Efurayimu ni Elishama mwene Amihudi, kandi umutwe w'ingabo ze ukabamo abagabo 40,500. Abazashinga ingando iruhande rwe ni umuryango wa Manase hamwe n'uwa Benyamini. Umutware wa bene Manase ni Gamariyeli mwene Pedashuri, kandi umutwe w'ingabo ze ukabamo abagabo 32,200. Umutware wa bene Benyamini ni Abidani mwene Gidewoni, kandi umutwe w'ingabo ze ukabamo abagabo 35,400. Abantu bari muri iyo mitwe y'ingabo uko ari 3 yo mu ngando ya Efurayimu bose hamwe ni 108,100. Abo nibo bazajya bahaguruka ba gatatu. Imitwe y'ingabo yo mu ngando ya Dani izaherera mu majyaruguru. Umutware wa bene Dani ni Ahiyezeri mwene Amishadayi, kandi umutwe w'ingabo ze ukabamo abagabo 62,700. Abazashinga ingando iruhande rwe ni umuryango wa Asheri hamwe n'uwa Nefutali. Umutware wa bene Asheri ni Pagiyeli mwene Okrani, kandi umutwe w'ingabo ze ukabamo abagabo 41,500. Umutware wa bene Nefutali ni Ahira mwene Eyinani, kandi umutwe w'ingabo ze ukabamo abagabo 53,400. Abantu bari muri iyo ngando ya Dani ni 157,600. Bazajya bahaguruka abanyuma, buri mutwe w'ingabo inyuma y'undi. Ngabo rero abana ba Isiraheli uko babaruriwe mu mazu yabo, umubare rusange w'ingabo zose zabaruriwe mu ngando no mu mitwe yazo ni 63,550. Cyakora Abalevi nk'uko Uhoraho yari yabitegetse Musa ntibashyizwe muri iryo barurwa ry'Abayisiraheli. Ibyo Abayisiraheli barabyubahirije bakurikiza ugushaka k'Uhoraho, ari mu guca ingando, ari no mu guhaguruka, buri wese akurikije umuryango we n'inzu akomokamo. Imirimo y'Abalevi. Dore urubyaro rwa Aroni n'urwa Musa igihe Uhoraho avuganiye na Musa ku musozi wa Sinayi. Dore kandi amazina ya bene Aroni. Imfura ni Nadabu, hanyuma Avihu, Eliyazari na Itamari. Ngaya amazina ya bene Aroni, abaherezabitambo basutsweho amavuta y'isigwa, maze begurirwa umurimo w'umuherezabitambo. Nadabu na Avihu bapfiriye mu butayu bwa Sinayi imbere y'Uhoraho, kuko bari bamutuye ibyotezo bitamukwiye, bapfa nta gahungu basize. Eliyazari na Itamari rero nibo bakoreraga mu maso ya se Aroni umurimo w'umuherezabitambo. Uhoraho abwira Musa ati giza hino Abalevi, maze ubashyikirize umuherezabitambo Aroni kugira ngo bazajye bamufasha.
Bazamukorera we n'imbaga yose mu ihema ry'ibonaniro, kandi banatunganya imirimo yose y'ingoro. Bazita ku bikoresho byose by'ihema ry'ibonaniro, baserukira Abayisiraheli mu itunganya ry'imirimo yerekeye ingoro. Abalevi uzashyikiriza Aroni n'abahungu be bazaba babahawe burundu, babe mu cyimbo cy'abandi Bayisiraheli bose. Aroni n'abahungu be uzabegurira imirimo yose y'ubuherezabitambo, utari uwo muri bo akabivangamo azicwe. Uhoraho abwira Musa ati jyewe ubwanjye nitoreye bene Levi mu Bayisiraheli bose, ngo babe ingurane z'uburiza bwose bwavutseho imbyaro ya mbere ku Bayisiraheli. Abalevi ndabiyeguriye, kuko icyitwa uburiza cyose ari icyanjye. Kuva umunsi nishe icyitwa uburiza cyose mu gihugu cya Misiri, ubwo niyeguriye icyitwa uburiza cyose muri Isiraheli, ari uburiza bw'abantu cyangwa ubw'amatungo, ni ubwanjye. Nduhoraho. Abalevi babarurwa ubwa mbere. Uhoraho abwirira Musa mu butayu bwa Sinayi ati barura Abalevi ukurikije imiryango yabo n'amazu yabo. Uzabarura Abalevi bose b'igitsina gabo kuva ku ruhinja rw'ukwezi kumwe. Musa rero ababarura akurikije itegeko ry'Uhoraho nk'uko yari yabibwirijwe. Dore rero amazina ya bene Levi: Gerishoni, Kehati na Merari. Bene Gerishoni ukurikije amazu yabo ni Libini na Shimeyi. Bene Kehati ukurikije amazu yabo ni Amuramu, Yisehari, Heburoni na Uziyeli. Bene Merari ukurikije amazu yabo ni Mihari na Mushe. Ngaya amazu y'Abalevi uko babaruwe mu miryango yabo. Abakomoka kuri Gerishoni ni inzu y'Abalibini n'Abashimeyi. Ayo niyo yari amazu y'Abagerishoni. Ab'igitsina gabo bose hamwe, uhereye ku ruhinja rw'ukwezi kumwe, umubare wabo ugera ku 7,500. Amazu y'Abagerishoni yagandikaga inyuma y'ingoro mu burengerazuba. Umutware w'umuryango w'Abagerishoni yari Eliyasafu mwene Rayeli. Mu ihema ry'ibonaniro, bene Gerishoni bari bashinzwe ibi bikurikira: ingoro, ihema ry'ibonaniro, imyenda n'umubambiko byo ku irembo ry'urugo rukikije ingoro n'urutambiro, hamwe n'imigozi yakenerwaga mu mirimo yose yo kubaka ingoro y'Uhoraho. Abakomokaga kuri Kehati ni inzu y'Abamuramu, iy'Abahisehari, iy'Abaheburoni, iy'Abahuziyeli. Ayo niyo yari amazu y'Abakehati. Ab'igitsina gabo bose ubaze guhera ku ruhinja rw'ukwezi kumwe bari 8,600. Bose kandi bari bashinzwe imirimo yo mu ngoro. Amazu y'Abakehati yagandikaga iruhande rw'ingoro mu majyepfo. Umutware w'umuryango w'Abakehati yari Elizafani mwene Uziyeli. Bari bashinzwe ibi bikurikira: ubushyinguro, ameza, ikinyarumuri, intambiro n'ibikoresho by'imihango y'ingoro, hamwe n'umubambiko n'imirimo yose yo kubaka ingoro. Umutware w'ikirenga w'Abalevi ni Eliyazari mwene Aroni umuherezabitambo. Niwe wategekaga abagabo bakoraga mu ngoro. Abakomokaga kuri Merari ni inzu y'Abamihari n'Abamushe. Ayo niyo yari amazu ya Merari. Abamerari b'igitsina gabo bose ubaze guhera ku ruhinja rw'ukwezi kumwe bari 6,200. Amazu y'Abamerari yagandikaga iruhande rw'ingoro mu majyaruguru. Umutware wa Merari ni Suriyeli mwene Abihayili. Abamerari bari bashinzwe ibi bikurikira: inkomanizo z'ingoro, imbariro zayo, inkingi zayo, ibitereko byazo, hamwe n'ibigendana nabyo byose, n'imirimo yo kubishinga. Bari bashinzwe kandi inkingi zose z'inkike izengurutse ingombe, inshingiriro zayo, hamwe n'imiganda yayo n'injishi zabyo.
abagandikaga imbere y'ingoro iburasirazuba, ni ukuvuga imbere y'ihema ry'ibonaniro, ni Musa, Aroni n'abahungu be. Nibo bakoraga imihango yo mu ngoro mu izina ry'Abayisiraheli. Iyo hagira utari uwo muri ubu uhagera, yari kwicwa. Umubare w'Abalevi bose uko babaruwe mu mazu yabo na Musa na Aroni ku itegeko ry'Uhoraho ni 22,000. Abalevi bose b'igitsina gabo ubaze uhereye ku ruhinja rw'ukwezi kumwe nuko banganaga. Uhoraho yiyegurira Abalevi mu mwanya w'abana b'uburiza. Uhoraho abwira Musa ati ubarure abana b'uburiza bose b'igitsina gabo b'Abayisiraheli, uhere ku mpinja z'ukwezi kumwe, maze urondore amazina yabo. Uzanzigamire Abalevi mu mwanya w'abana b'uburiza b'Abayisiraheli. Nduhoraho. Uzanzigamire kandi n'amatungo y'Abalevi mu mwanya w'uburiza bw'amatungo ya Isiraheli. Nk'uko Uhoraho yari yabimutegetse, Musa abarura abana b'uburiza b'Abayisiraheli. Abana b'uburiza b'igitsina gabo abandikiwe amazina bahereye ku mpinja z'ukwezi kumwe, bose bari 22,273. Uhoraho abwira Musa ati ufate Abalevi mu mwanya w'abana b'uburiza b'Abayisiraheli, amatungo y'Abalevi nayo uyafate mu mwanya w'amatungo y'Abayisiraheli. Abalevi n'abanjye, Nduhoraho. Kugira ngo bariya abana b'uburiza 273 barenga ku mubare w'Abalevi bacungurwe, uzahabwe kuri buri muntu amasikeli 5 apimiye kuri sikeli y'ingoro ifite uburemere bwagera 20. Iyo feza uzayiha Aroni n'abahungu be ibe ikiguzi cyo gucungurwa kw'aba bana b'uburiza barenga ku mubare w'Abalevi. Musa yakira iyo feza y'inshungu ayiherewe b'abana basagukaga ku mubare w'abana b'uburiza bacunguwe n'Abalevi. Iyo feza yatangiwe abana b'uburiza b'Abayisiraheli yanganaga n'amasikeli y'ingoro 1,365. Nk'uko Uhoraho yari yabitegetse, Musa ashyikiriza Aroni n'abahungu be iyo feza y'inshungu nk'uko Uhoraho yari yabimubwirije. Nimwakire ijambo ry'Imana. Mana warankunze, wampaye kumenya kuri Mana nyakuri. Komeza umbe hafi nkwamamaze hose mu mvugo no mu ngiro. Ntusubize inyuma abakwemera, ntusubize inyuma abagusanga. Nanjye ndaje, nanjye ndaje. Niyeguriye Nyagasani nitabye ijwi rye. Ubutumwa mpa nzabusohoza. Iteka mwemerere amfata ukuboko. Iteka mwemerere amfata ukuboko.